Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Khasi Students Union East Jante Hills District Unit kabala hiar jurep ya ka jinglong jingman je Surok National Highway 6 kalalap ba ka Jingshna ke Surok da ka National Highway Authority of India kadang sa kongreng bat hadu menta ompat la setia panchna pendap kumpala khmi lenti de ki ba nong lek nong wan hau kurwa bala pha skila pathai kubor ringkat baki video ka seng kala yathu kat baki dekhot ka ki SU ki dang lek talasi ya ki menderi Shakashnong Ratacherra haka arpsan trek unaitung arja pesan kilalap ba ka Surok Naduh Lumshnong shadu Ratacherra kala syusa kongreng klem da pentri shu bat shu la yathu bawat tang kawe ka machine ru om dan setia noyalam ka ki SU East Jante Hills Unit ulaong bak Surok haki benta jo kasnong kuliang donaskur Ratacherra bat malidor ka Surok kelas nieu bha bat kala penstok ru hadu kata ta wat eki kali ki balik bawan nakani ka Surok. Akan ka jing hiar jongi mentah si Ratacherra dekat bang yang ya ilanti ngilap ya kan ka jibentre ya kan ka Surok National Highway 6 kadang sa kongreng kumju tengi ilongo ba kuno hadu kan kata ka jing ka jing slam ne ka jing torti kata ka jing tre kan ka Surok UI ba ka NHI ka panpor si panpor naka Meghalaya High Court ban pendap ya kan Surok ti habangi hiar Ratacherra mentah si UI bah haki benta jong kasnong kuliang haki benta jong kasnong dona nang ta hadu hang te po Ratacherra ka Jingshna jong ka Surok National Highway kalong kunjo tikat lu ki pai ba ki sha kata ka jinjar ban ngai tambah ya kan Surok ti Naduh Lumshnong ini entah si Naduh Lumshnong hadu bangin po sido kay sastra watang ko ka mission ro kamdon tang ko ka mission ro kamdon bang bangin ni bakin pentre Surok kisu ranghang bai tentu ya gitu ya himla su ban batang hadu kan mo kata kaji pentre ya kan Surok ya bale gitu lo pentre Surok iklan pentre karena kay ka daw kani ka kadak gitu ke bang ibu sa National Highway Authority dia baka sarkar kani ban penbor ya kani ka pentre kan Surok nama rada kumne untuk sakano kini kipai ba te bayat nanti lang bagan Surok tinhaban mat ka jinga ka jo sikajo te tangkana hi nakliang jini ni tentu ya ka sakar ban penpor ya ka National Highway Authority dia bat itu kan doktor pentre Surok kini ban parti kini ba pentre wud ya ka Surok baik lagi mat dong fi seki ya ka Surok susu ngaku ban kemau fi ba meneng yo iya ka jingking luka haka jingking luka hangku hatra jung jingking luka ngintip sakat nusi sakat luka ka jingking kan urno dadakim de ban de ka marmot emergency marmot hangtu ki de ban de malam genta kili kin kelang tu nama ka tu Surok kala ngambe ka tu sipo hangtu jingking luka de session ni kentu ya ka National Highway Authority dia lamba ka sarkar jalla dan kunju ya kon doktor tapi ban sincha mador ban pentre wud ya kan Surok kimde ban le kumne kimde ban sui aranghang ane golong karwo bis pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut Surok ni ka bahe kum ki restaurant bat kiwe ni pishat roti shat kiek bat kiwe na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di bat ba pinyo ka Jingshna naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act Ratacherra Henry link ba ka section lai phuwe iwe kam de ka ba e ba pinyo e ka license
Pila ban apply ke online link bak website fastcast.fssai.gov.in dah ke pihak pen upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum kejat jingkam jongpi. Pila ru banyak kendo iki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamegalaya latno tang is khasihers pila ban letbet hak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di lawan Ratacherra dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat belakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India.